Shalom, menjuah-juah man banta krina setun siklengi Tuhan ta Yesus Kristus. Salam sehat, tetap semangat setun, guna makaikan kesempatan sebaikan di bata man banta. Kata di bata, si jadi persingat man banta, ibas jangan buru setun ta warenda, ibuat ibas Yohanes 16 ayat 7. Bagaidanina kubacakan man banta. Tapi kukatakan man bandu, situhuna man bandu ulin kap aku laos. Sebab adi la aku laos, la beruh penampat Tapi adi laos aku, kusuruh me ia ndahi kam. Sehijenda pengogenta, marilah sekitar toto. Bujur o Tuhan di bata, ibas pengarak-ngarak do geluh kami setun, sehibas pak sendape, iberikan do kesempatan guna banci kami geluhkan kegeluh kami. Gelah kami banci tetap jadi pasu-pasu manturang ras nina kami sideban. Ngaku kami Tuhan ibas mendalani warisi sendah. La balik gegeras pemerintah ibas kami. Emaka mindo kami. Kam dage singajari kami. Kam singampang-ampangi kami. Ngerana kamu Tuhan. Arah katandu sintisik nari i begikan kami. Gelah katandu enda banci jadi pergegeh man kami. Kami tetap jadi pemenang. Ibas krina perbeben sirah ngerim-rim kami. Ibas gelar Tuhan Yesus kami artoto. Amin. Setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Isakan kami lebih selamat memperingati kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Setun krina si kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ibas sadakuta lip tading dua kala si pentang sada ngometua ia sebagai guru rasulka sada anak didikna singuda dengar kalak pentang singgo metua dandai ibas sadawari ngerana ia man murid nandade nina Pak saku lanin dekah di tengah-tengah dunia enda. Maka nina ibas aku pagi ngonadingkan kam. Maka harus dage ipetik du. Kulcapi enda. Seertina lid 1000 senar si retap arkitek-arkitekkan usur ipetik du kulcapi danina. Maka go pagi 1000 si retap panci pagi bukan du kotak neda ras nendu ije li je sada hadiah man baru nina. Maka meriah kal ukur merik nandai amin nagia guru nandai ngonaning kenia tiap waria semangat guna metik kulcapindai iuli ulihina usur ras tiap wari ihitunga piga senar
kulcapindai si enggo retak. Maka ngenca dekah sitik ia metik kulcapindai jumlah senar si retak ndai ngolik 1000. Maka ibuatna kotak kulcapindai maka idadapna li je sada kertas. Maka pindona penampat man kalak silit ije coba nendu kai isina kertas aindanina. Reh nina jelma sinampati sandai lah kali kai pe isina nina. Ainda hanya sada kertas simentar ngenca, tapi lali kai pe tulisan ije nina. Maka tawa murid nadat dade mama ngate karak sideban engkai kam tawa nina seploli kai pe ije nina karak sideban dai. Tapi murid nandai tehna angkana kai si suraken guru nandai manbana. Mekap ibas katakan nandai 1000 senar si putus nandai maka bukan doenda kota enda nina nuduhkan ngajari murid nandai gelaya sabar. Glae jadi pergegeman bana ibas ndalani wari-wari kegelunna. Sebab adilandai janji kena maka pagi li hadiah man bandu nina mungkin mencataringkan guru nandai ia ngokote ia ngombiar ia lanai lit semangat ndalani kegelunna. Enda mesi idah murid nandade maka ngatakan wujuria karena kai si engkau ilakaukan guru nandai manbana. Memang ibas kertas ndai lalik tulisan kai pe, tapi kertas ndai sada bukti sada saksi guna bregegeh man muridna entah murid si pentang dan dade. Senina rasturang setun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Arhogen tandai jelas ikatakan Yesus man murid-muridna. Maka nina ulin aku nadingken kam nina. Gelah reh penampak man bandu. Suara si janjikan Tuhan Yesus man murid-muridna maka ngenca ia pagi keke ibas si matenari seh pagi paksana ia nadingkan murid-muridna ia ku surga guna nikapkan ingan simbas man krina jelma site man bana ia pesikap rumah bapa gelang terem pagi siat kala si kubas ingan ras nina Yesus sendiri man murid-muridna labo kam kutadingkan melumang nina maka kusuruh pagi penampat sireh nampati kam mekap Roh Kudus sendiri sebab ibas pase igejakkan Tuhan Yesus sendiri pasti adik Yesus ngonadingkan murid-muridna nangki aku surga maka murid-muridnya laneli senjagesa pasti ia biar pasti ia artina kata wari pak sampai lanai ia bebas sebab melala dengan gejak kena kalak siatena gas-gasi entah pe munuh murid-murid dan dade maka ulang biar ina Yesus sebab reh penampat si kubreken man bandu si kusuruh ku tengah-tengah dunia ia pagi sing nampatikan
ia simbere gegeh man banu nina. Maka kam tetap geluh uga arusna kala sirkini teken man bangku nina. Arah cerita dua kala si pentang dade tridah maka ije igejakkan guru nandai maka adi yang gondadin kendonida maka pasti murid nandai ia merasa lali nari singkawali ia merasa lanekai pebanti si bana sep ia kalak si pentang lali pengalaman yang geluh bagi guru nasindube maka isemangati guru nandai ia alu metik kulcapindai war lepas wari. Gelalu bagai ia tetap ngejapkan rasmidah ia tetap mengayaki janji si enggo ikatakan guru nandai. Maka layar ngadi-ngadi, laya putus-putus, laya artina sadapak sampai turun semangatna guna mainkan kulcapindade. Bagi katandai sempat artina 1000 senar kulcapindai retap arkitek-kitekan usul ipakaina. Adi bandingkan ras waktu silit maka yang tentuna waktu sedekah mungkin lebih 3 tahun tah berpuluh tahun maka retap artina senar jumlahna si 1000 endandade. Ibas paksa sie tentu nali tetap semangat gejakkan murid nandai tetap maka jedenga guru nandai tetap memberikan gegeh manbana memberikan artinya semangat manbana guna ia ngasuk dalani wari-wari kegeluna. Soni harap wari lepas wari, minggu lepas minggu, bulan lepas bulan, tahun ku tahun ras setusna idalanina alulai gejakna maka guru nandai lane ije. Tapi ia tetap semangat, ia tetaplah kehilangan arah, seolah-olah guru nandai tetap berada di sampingnya. Kamu syaratkan Tuhan Yesus man murid-murid kerina. Amin nagia langareh pagi penampat Sabab adisidah maka kenangkihin Tuhan Yesus ras kerehen penampat Roh Kudus reh ibas wari si pe-50 kan. Sedangkan Tuhan Yesus naki ku surga wari si 40 kan. Berarti li jesa ada jeda waktu si ije banci artina murid-murid dai merasa lali si engkawal ia, lali si nampati ia. Maka nina Tuhan Yesus ikatakan nama murid-muridna. Adi man bandu ulin aku la ije ni, ulin aku laus. Sebab adi laus aku nina, ia tetap mengandalkan tu adi tetap jadi Tuhan Yesus, maka murid-murid dai pasti tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Ia ketergantungan tetap man Tuhan Yesus. Tapi adi laus aku ras i begi kendu ras yamin kendu janji siku katakan eman badu maka kam megegeh nina. Maka tentunya enda kape artina siaminkan i tengah-tengah kegelunta krina seitun sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus. Ibas Tuhan Yesus nangki ku surga ras janjina guna nuruh penampat ku tengah-tengah donida maka kita pe olam biar si jemak si tagani mateguh si aminkan janji Tuhan e tengah-tengah kegelunta maka pasti reh penampat sini suruh Tuhan Yesus guna nampati kita guna ngajari kita guna babai dalam si arus artinya si dalani tengah-tengah kegelunta alu bagai kita tetap semangat menjalani kegelunta, kita tetap jadi pasu-pasu manturang rasinata sideban. Maka ning kami tetap semangat setun, pakaikan tetap kesempatan si berikan di bata manbanta. Kai pesi terjadi tengah-tengah dunia, kita tetap menjemak janji Yesus. Maka ia pasti
mereka penampat manbanta. Haleluya. Mari ras kita tutup. Bujur o Tuhan di bata, katandong gai begikan kami jadi pergegeh man kami. Ibas wari kami enggom peringeti kenangkihan Tuhan Yesus ku surga. Rasibas kami nimai penampat si isuruh Yesus ku tengah-tengah dunia. Kanda kita tetap si bergegeman kami Tuhan. Maka lah kami biar, lah kami ragu-ragu, lah kami kecewa. Sebab janji dua yaminkan kami di tengah-tengah kegun kami jadi pergegeman kami. Ibas kelar Tuhan Yesus kami ertoto. Amin. Setan sini kelingi Tuhan Yesus Kristus sehingga perjumpaan ta. Jumpa kita ibas kesempatan si Tuhan Yesus memberkati. Amin.